Sada radimo jedan zadatak koji glasi: izračunaj vrijednost izraza korijen iz 16 puta 9 plus korijen iz 2,1 minus korijen iz 144. Ovdje prvo ćemo pomnožiti ova dva broja, 16 puta 9, a broj 2,1 pretvoriti u nepravi razlomak. Znači 16 puta 9 je 144, a ovdje 2 puta 4 je 8 plus ovo 1 u brojniku je 9/4. Korijen iz 144 nam je 12. Korijen opet iz 140 korijen iz 9 je 3, korijen iz 4 je 2. Znači imamo 12 plus 3 polovine minus 12. 12 minus 12 nam je 0. Znači ovo je 0. I ostane samo 3 polovine, odnosno kad pretvorimo u decimalan broj to je 1,5. Hvala na pažnji i prijatno.